silaha anayoitumia shetani kutenda kazi kuwashinda watu wengi. Haleluya! Nilikwambia hizi serikali zina mkuu wa serikali, zina mamlaka kwa maana ya wizara, zina watendaji, zina wanachama na zina jeshi. Kuna shetani na anasema ana majeshi ya pepo wabaya, kwa naye anazo silaha. Kwa hiyo tuende tuiangalie silaha ambayo huyu shetani anaitumia kutesa watu wengi, kutawala, kutenda kazi. Haleluya! Kitabu kile cha Waefeso sura ile ya 6, Waefeso sura ya 6 na ule mstari wa 11, Biblia inasema hivi: vaeni silaha zote za Mungu mpate kuzipinga hila za shetani. Mesikia? Haya yote ni mausia na ni maelekezo ya Mungu kwa wana wa ufalme, wana wa Mungu ambao Mungu alidizaini tuishi hapa duniani kama wafalme na watawala kwa niaba yake. Kwa sababu nilisema kipindi kilichopita, dunia ni koloni la Mungu. Haleluya! ambalo alidizaini kwa ajili ya kuwaweka watoto wake, kwa sababu ulisi wa mfalme kwa mtoto ni ufalme. Hata kwa kuwa mfalme Mungu wetu hafi kama wale wafalme wa dunia ambao mfalme kisha kufa mtoto anachukua nafasi. Aliamua kumtengenezea eneo la utawala linaloitwa dunia, akatengeneza ile miundombinu kwa zile siku 5. Halafu siku ya 6 ndipo wakasema na tumzae Adam aliye kwa mfano wetu, kama sisi tulivyo, kwa nakala yetu na kwa mfano wetu, wakatawale samaki, ndege wa baharini, samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama na vitu vyote. Ile Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 na kuendelea. Haleluya! Kwa hiyo ni kusudi la Mungu kumumba mwanadamu. Kwa hiyo tunaposema ufalme wa Mungu, tunamaanisha yale maisha aliyokusudia kuyaishi Adamu na uzao wake kama singetenda dhambi, kwenye Mwanzo sura ya 1 na sura ya 2.